Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. İnneke entel alimul hakim. Rabbena zidna ilmen ve fahmen. Ve alhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amma ba'd. Bugün sarf sabağımızda Matnul Bina'nın 8. sabağın ulayımız. 7. sabağımızda olsa Sülasi mazidler 12 babqa bölünöt. 35'in 12'si sülasi mazidler üçün. Alar 3 türgө bölünöt. Birinci türü bir tamgalar koşulganlar. Alar 3 babtan turgan. Keyinki 2 tamga koşulganlar 5 babtan turgan. 3 tam koşulganlar 4 babtan turgan baş ayağı. 12 bolgondagı. Andan birinci babından başlaganımız af'ala yuf'alu dep. Af'ala yuf'alu. Bugün sağımızda. Bu yerde koşumçası kaysıl boldu? Hamza oldu. Anan turuşu binası qanday boltat? Mına oşo 4 alamatını aytalı. Birinci alamatı ne boltat? 4 tamga bolot. Fe'il madisi 4 tam unutmаңыздар. Fe'il mudorisi qarab ko'rsak ne bolip qoladi? 3 bolip qoladi da. Jo'sa 4 ta fe'il mudorisini qo'shib. Buyoqda bir imor degan elek o'tgan sabaqda. Akroma fe'il madisi 4 tamga. Hamzası qayagında eken? Sözün başında gelüsü qo'shiluvsi va sözün başında qo'shiluvsi degan to'xtagan elek. Ve binauhu degen jerge kelgen biz. Binauhu. Oşol bina degende ne maksat kılganбыз? Kim aytат? Kuruluş. Ova sözme söz kotorsa kuruluş. Konstruksiyası. Je eме kılsakчы. Janagı Lego ele. Legolordu çoğulup keltirip ana bir maşina bolup kalabı, uy bolup kalabı. Oşo turuşun ne deyt? Bina deyt ko. Uydun dele kirpiç, tereзе, eşik, çoğulup kraska bolup bana koyup bina kurulup atat. Kurulgandan keyinki turpatı neme deyt? Bina deyt. Mol jerdegi sözlөрдү alып kelip turup biz kaf деген söz alып keldik, ro деген alып keldik, min alып keldik, hamzаны alып keldik, koşup turup harakkalар менен коюп турган турпаты ne deyт? Bina bolot. Ушул bina кылынганда, турганда, bina болгондо эмне үчүн, кайсы маанини билдириш үчүн коюлуп атат? Ne deyt? Wa binauhu lit-ta'diyati galiban. Көбүнчө некен? Galiban деген. Байкадастар, мурунку баптар окшош. Биринчи бапта деле ушундай болчу. Babul awwal ne dedi? Babul awwal nasara yansuru mawzunuhu fa'ala yaf'alu mawzunuhu nasara yansuru. Anan huwa alamatu an yakuna madmuman fil madi wa an yakuna maftuhan fil madi wa madmuman fil mudari'i. Anan wa ala mesi binauhu lit-ta'diyati galiban wa qad yakun laziman. Esingerde? Tamam şöyle. Wa binauhu lit-ta'diyati galiban wa qad yakun laziman. Keyde ne bolup keletken? Lazim bolup keletkenlik. Galiban menen keyden manisini aytkanlik. Misalul mutaaddiga emmanaki. Mutaaddinin maksat nele? Mutaaddinin maksat nele? Yok, Kırgızçası. Ötme etiş. Ova maf'ulun bihi bar. Maf'ulun bihi talap kılgan etiş olboso. Akrama degende akrama sıyladı bolup. Zayd amırdı geçkele ura örbeyt. Keyden ne kılat? Keyde urmatтай сыйлайт. Дараба Зайдун Амрон öyle öpközün zörbesinden keyde urmat kılıp koyat adışıçı. Zaydun Amron. Durabı? Köpkür daymer öpközün zörbü keyde koşup kişine silap koyun dep tam alıp verip koyat. Çuçuqa bile kayaklı imelerge çakırıp koyat aşka. Wa binauhu akrama Zaydun Amron. Zayd sıyladı. Zayd'ın kıyım hareket sıylosu kim getiyordu? Amr getiyordu. Demek mutaaddi bolotken. Mutaaddi bolotken. Az geliriz, manilerini geliriz. Kıskaça berip koyayın. Misalu lazim. Lazim bolsa emneler? Ötme emes etiş. Bir kıyımlı hareket. Özüne bayağı hasuna yahsunu da maksat emneler. Esingerde hasuna yahsunu. Sıfat, özündögü sıfat durur. Sıfat çıkpaydı. Sululuk, boyu kıska bolup tursa bir adam. Ya boyu uzun bolsa al başka ötpeydi özündögü nerse. Oşol sebepten jana 5-nji bab bolsa dommo min. Turabı fe'il lazim gana bolot bolчу. Özgörбейт, ötpeyt başka jaga gitpeyt. Эми asbaha rajul degen miyakta misal turat. Özü mol ne bolgon? Subuh degen söz. Tаңды айтып атат, таң айтып атат. Hamza geliş menen asbaha af'ala boltat. Bayqap atasызбы? Af'ala Zaydun desek ne bolуп калат? Ja asbaha rajul. Kitapta ne dep keldi? Asbaha rajul bir adam. Durabı?
Таңға кирди болот. Таңға кирди. Туурабы? Түнү менен отуруп анан таң атканда, таң аттырганда, таң болгондо, таңга кирген не болот? Асбахар рожул болот, Таңга кирүү, духул мааниси. Таңга киргенде кыймыл аракет эч жакка кеткен жок, өзүндө эле калды деген сөз. Туурабы? Кыймыл аракет өзүндө эле калды. Же бир жакка кеттиби? Бир жакка кеткен жок. Өзүндө эле калдыбы? Болгон не болду? Биргөн не болду? Таңга кирди болгон ошол да. Жоксо таң атырды десек болот. Амсар рожул десекчи, түнгө кирди болуп калат, же кечке кирди, түнгө кирди, шамга кирди болуп, кечке кирди, түнгө кирди болсо. Жоксо кеч таң атырды деген эле маани берсек отурсак. Таңга кирди, таң атырды. Жоксо кечке кирди деген эмне болот? Кеч кирди. Кеч киргизди болобу? Кечин киргизди болот деген. Эми урматтуу жамаат, кээ бир маанилерди өтүп берип коеюн. Ушул афала болгондо бир канча маанилери бар. Бир эле мутаадди деп үчүн эмес, кээде дагы бир маанилер камтылган өзүнүн ичине. Биринчи мааниси ошол мутаадди болот. Мисалы, бир этишти мутаадди кылгыңыз келип атса, мутааддиге түшүнүктө өтмө этиш кылгыңыз келип атса, эмне кыласыз? Мисалы, муну өчүрүп берейин. Хаража деген сөз эмне эле? Бул феил лазим, туурабы? Хаража. Ман өчүрүп коеюн. Хаража. Чыкты деген сөз, туурабы? Ушул этишти феил мутаадди этишкиңиз келсе эмне кыласыз? Кайсы базынга саласыз? Афал. Ошону эмне кыласыз бияка? Ахража болот. Ошондо чыкты деген ахража дегенде чыгарды болуп калат. Чыгарды болуп калат. Бул келиш менен мутаадди маанисин берип атат. Түшүнүктүү? Окад яку эмне деди? Ва бинау ли та'дияти галибан деди. Мутаадди үчүн мутаадди кылгыңыз келсе бир эчти эмне кыласыз? Эмне кыласыз? Зияда кыласыз. Мисалы, чыкты деген сөз. Ушуну тескерисин кылалы. Дахала. Дахала деген сөз? Кирди деген сөз. Иф'ал базына саллач. Жоксо аф'ал деп коюп пока. Адхала болду. Бияка сүкүн беребиз, туурабы? Себеби бул базынга түшүш үчүн сүкүн беришке туура келет. Себеби бул бинасы ушул, түшүнүктүүбү? Адхала болгон эмне болуп калды? Киргизди болуп калат. Дахала эле го, кирди өзү болчу. Феил лазим эле. Феил лазим мутаадди кылгыңыз келсе эмне кыласыз? Аф'ала базына саласыңар. Аф'али фигура салсаңар эмне болот? Мутаадди этиш болуп калат. Мутаадди этиш болуп калат. Любой сөз эле кандай эмне киргенде экинчи сөз сүкүн болуп кетет да, биринчи. Ооба. Ушул аф'ала базына салсаңыз, түшүнүктүүбү? Любой сөз эмес, ушул вазынга салсаңыз. Аф'ала деген же юф'алу вазынга салсаңар. Эми ахражаны жанагы юф'илу кылып окуп көргүлөчү. Болду ошо юхриджу же юдхилу. Бул точно ушундай тамгалары дагы, харакалары дагы эмне болуш керек? Ээрчиш керек, Түшүнүктүүбү? Тамгалардын харакалары ээрчиш керек. Булар уста түшпөй кала тургандар да болот. Ооба. Мисалы? Юхриджу болуп калганда ошондо кандай бар? Юхриджу Котормосо. чыгарды болот да. Ахража чыкты, чыгарды. Юхриджусу чыгарып жатат азыр да. Же анан чыгарат. Юхриджу. Түшүнүктүүбү? Баталчы, батала десе. Мисалы, батала деди. Батыл болду. Батыл кылды кылса эмне болот? Эмне кылабыз? Аптала болуп калат. Батыл кылды, аптала. Аптала аны бузду деген, сындырды, бузду. Фейл мадиси эмне болот? Фейл мудариси. Юбтилу. Антум. Tubtilu. Anta tubtilu. Ya eyyuhellezina amanu. Ne deydi? La tubtilu sadaqatikum bil manni de. Ne degan söz? La tubtilu sadaqanızı buzmayın ne menen? Millet kılыңар menen degende. Men berip atам, деген жатам, жардам берип атам аркы керек деп, ошо берген садаканын соорун талкалап алат деген сөз да.
Kettik mi? Kettik. Andan keyin mutaaddinin mutaaddi ekenligini bildik. Ekinchi ma'nosi sayrura degan ma'nosi var. Жазып берейин. Demek birinchi ma'nosi nima ekan? Mutaaddi qilar ekan. Lazım etishtirdi mutaaddi qilar ekan. Dagı tafsili var negizichi. Anaga girбейбиз, кичине баштайланпайлы. Бирок ушуну билип турсаңыздар, жечтү пока что. Буга чейин жечтү. Af'ala yuf'ilu. Sayrura degan söz negizinde bir avaldan ikinci avalga özgörtübü da. Birinci ma'nosi mutaaddi üçün el, ikinci ma'nosi as-sayrura. Eğer de görünüp atkan bolsa. As-sayrura. As-sayrura. Mesela lis-sayrura dep koy, lis-sayrurati. Sayrura üçün gelet. Sayrura degan ma'nosi nele? Bir avaldan ikinci avalga özgörtübü da. Misal qarаңыздар. Lahm degan ne degan söz? Et. Et. Ana biz aytsak şunu. Ne qilamiz hozir shu жаңа bab af'alaga salatchi. Al-hama oldu. Al-hama. Al-hama Zaydun dedik. Al-hama Zaydun. Ne oldu kaldı? Uşul sözdün özünden mani çıkarabız. Zayd etdi olup kaldı, semirdi degen mani. Et alpsın da et koy. Zayd et aldı olup kaldı. Et aldı jana bazardan satan et olmaz. Nesi? Özsün toldu degen et. Et alıp kalsın da et koy. Bizler koldanabız bekens. Et alıp kalsın dep. Semirip kalsın degen sinonimi de, Мындай. Поправился. Al-hama Zaydun. Cevap bolsa emne bolup kalat? Et esi bolup kaldı bolsa. Emet, misal eme desek. Atfala. Af'ala, atfala. Tıfilden alınat, içindeki bala. Eme dep жазsam, atfalatil mar'atu bolsam ne olur? İçindeki kız. Ayal balalı oldu degen bu. Bravo. Etti olup kaldı degende, balalı oldu degen. Atfala. Sayrura. Balası, burun argıla giyinde olup kaldı, özgör. Bir avaldan ikinci avalık özgör odat. Bir sayruran manisi. Misalı, emi. Uy süttü olup kaldı degen ne olur? Al-banat. Al-banatil bakara. Bakara ne olup kaldı? Süttü oldu oladı. Al-banatil bakara. Lebenden al-af'al vazına çıkın ne oldu? Sayrura unutmağınızlar. Mo maneni. Sayrura bir avaldan ikinci avalga özgörtü manisi. Sayrura dep jattağınızlar termin bu. Andan keyin daha bir manisi al-haynuna degan manisi var. Üçüncüsü bu. Al-haynuna. Moğlar жазып берем, Al-haynuna. Bular kitapta жоқ sizlerde. Жоқса lil-haynuna. Haynuna dep koyalım. Haynuna degan söz, bir vaqtın kelgendigini bildiradi. Bir vaqtın kelgendigini bildiradi. Hasoda degan ne degan söz? Olmuyor degan. Cino bo'ladi, ova. Hasoda desa, hasoda zar desa ne olur? Ekin jinadı bo'ladi da. Emi o'shuni bir vaqtdan keldirib bildirish uchun af'ala vazna salamiz. Ahsada zar'u bo'ldi. Shunda nima bo'ldi? Vaqtisi keldi. Ekin jinay turgan vaqt keldi bildiradi. Ko'ringlar, af'ala kelganda doimo
мутааддини түшүнөрбөстөн кээде сайрура караш керек. Хайнуна ошол сыяктууларды караш керек. Ахсада зару дегенде эгин оро турган убакыт келди дейт. Булар кошуп кете берели. Бул зарыл биринчи сабак болсо дагы зарыл маанилерин билип кетиш. Себеби экинчи китепте да ушуларды кайталайбыз, үчүнчү китепте да кайталайбыз. Сиңе берсин дегеним. Сиңе берсин. Өтпөй эле коюн деген, бирок мейли бүгүн сөз бердим. Бираз кичине деталына кирип аракет кылабыз, Башында туман болуп, азыр кичине ачылып калды да. Эми бираз кирип баштайбыз. Мындан кийинки китепте мындан да терең кирип баштайбыз, акырын-акырындан. Анан төртүнчү мааниси бар. Дагы төртүнчү мааниси. 1, 2, 3, 4, 5-нчи мааниси болуп калат экен, Bir вака же bir жерге киргендиги далалат кылат, билдирет. Bir вака же bir жерге киргендиги. Ал мына могул сөз. Жазыңыздар. Вака же жерге киргендигин. Оларды өчүрүп салайын. Я. Мына жазаны. Мына аддилалату الدلالة على دلالة أقصد الدلالة على الدخول bir nesege kirgendигин билдирет. Бул кирүүсү заманда болушу мүмкүн. Bir вака же маканга билдирет. Fi zaman au fi makanга. Вакытка киргендиги азыр жанагы фейл лазим жаз келбеди беле? Субух деген сөзгө эмне беребиз? Асбаха Зайдун болгон эмне болот? Таңга кирди болот. Көрдүңөрбү? Духул деген кирүү болчу. Таңга кирди болот. Макангачы. Мисалы, асхара болсо эмне болот? Ас-сухур мааниси. Сухур кайсы убак эле? Таң багымдатка чейинки убакыт сухур дейт, Сухур дейт. Асхара деди. Зайд эмне болду? Жана вака кирген болот, Жанагы вака кирген болуп эсептелет, Вакыт сабаха кирди. Амса десечи? Амса таңга кирүү болот, Таңга кирүү эмес. Кечке киргиз. Биз которгон эмне деп айтабыз? Кеч киргизди деп айтабыз, Кеч киргизди. Мына. Са. Афала вазн. Мо келебиз. Болсо амса жазым келбей аткан. Аягы харф иллалар киргенде өзүнчө маселе бар да. Бул вакытка киргендигин билдирип атат да, эми жерге киргендигинчи? Жерге киргендигин. Иракты билебизби? Ирак деп. Туурабы? Ошого эмне деп айтасыз? Афалага салгылаш. Өзү айын рокоф эле бар да. Эмне болуп калчунда? Арака болот. Ошондо каяка кирди болот? Иракка кирди болот. Арака. Мисырга кирсе болот, эмне болот Мисырга киргизсеңер? Я. Амсара болот, Амсара болот. Шамга киргизсекчи? Шам. Шам болот да. Аш-ама болот. Ошо эмне болуп калат? Аш-ама болгондо. Шамга кирди. Шам жергесине. Азыркы эме чагы, Иордания, Сирия, ошолорду Шам деген. Ашрака десечи? Ашрака? Шарк, батыш. Батышка кирди. Эмне болуп калат? Ошол күн чыгыш вака кирди болуп калат, Күн чыгыш вака кирди болуп калат. Бул кайсы мааниси? Канчанчы мааниси? Заманда. 1, 2, 3, 4. Бул 5-нчи болчу, Изала деген мааниси бар. Изала. Буларды өчүрөйүн болду. Тартып алыңыздар. Моң кажет жок, бияк тартылдыр. Кажет бар беле? Мейлде жазып берейин деди эле. Жок. Туурабы?
ahsada az-zar'u. Bozrak olsun da kızıldan arlaştırıp yazmışlar. Ha, şunday öyle. Bozrağı. Meyli mesele emas, жазыңыздар. Мына мояк мисалы да, вакыт келгендиги. Бир нерсенин жыйноо убагы. Ооба, туп-туура. Маселе эмес, мейли. Ahsada zar. Өшүрдүм, камерада болсо токтотуп алып коет го. Бөлүп жазышат. Ahsada. Al-izala. Bu 6-cı manisi olub qaldı bu? 6-cı manisi. 5 oldu bu, 5-ci manisi negisi. Al-izala. İzala degen ketirүү, чыгаруу, алуу деген маанилери бар. Кантип түшүнөбүз азыр? Шакауту илал qadi fa ashkani, ashka. Niye? Men şakavtu ilal qadi, emege qadiga şikayet kıldım. Arızdandım. Şakavtu ilal qadi. Men şikayet kıldım, arızdandım. Benim problemamdı çeşitli, getirdi. Getirdi. Ne olur? Af'al vazni getirdi. Ashka bo'ldi o'zi. Biroq ashka ni degan, meni degan bo'lib qoldi bu. Mo'l so'z. Men qaziga arzdandim, qazi mening problemamni ne qildi? Getirdi, chechtirdi, izala ma'nosida, salb ma'nosida. Ashkani bo'ldi shunda. Ashkani hay azala anni ashkayata. Mening shikoyatimni aldı, getirdi, masalamni chechdi degan ma'nolar. Davam ediş üçün misal aqsatar racul. Bir söz verelim. Aqsatar racul. Af'ala turav. Raculu. Aqsatar racul. Aqsata degan söz tuqsitni. Ve in khiftum alla tuqsitu ayet var. İqsat adaletsizlik degan. Aqsata degende ne oldu? Aqsata racul masimni qo'ydi. Özüne bo'lgan adaletsizlikni getirdi. Özüne bo'lgan adaletsizlikni, özünün nafsine, özünün denesine bo'lgan adaletsizlikni ne qildi? Getirdi bo'ldi. Aqsata racul. Andan keyin dagı bir manisi ta'rid 6-cı manisi bunaki. Onu tartib olganbız. Ötürü öğreyin. At-ta'rid mol manilerde söz jattаңыздар. Көрдүңөрбү? Эмне үчүн баягы арабча окуп атканда жакшы түшүнбөй атабыз го. Ушундай ичиндеги маанилерди жакшы билбейт. Айырмалап отура беребиз, айырмалай албайчы. At-ta'rid. التعريض تعريض bu qaysi vazn o'zi? Fa'al ta'arrada yu'arridu taf'il vaznda. Taf'il vaznda. Жазыңыздар мı? Anıqlaması çok jönөкөй кыргызча эле, Çünkü жеңил болушун башындагы нерселерди айтыптам. At-ta'rid дегенде bir sunuş кылуу маани. Көргөзмөгө коюу. Көргөзмөгө коюу. Мисалы, aba'a болсо эмне болот? Aba'a shay'a. Aba'a shay'a. Туурабы? Bir нерсени
көргөзүн сатуу үчүн Камакова алып чыгып койду көргөзүүдө. Эмеге жарыялады? Интернетке. Mesela ba'tu şey'a. Men demne obiyakta. Жаңа берсен сатканчы. Лала фого ba'tu şey'a. Fi lala fo десеңер, шо койдум, жарыяладым көргөзүмдө. Тарид мани. Жетинчи маанisi al-vicdan. Bu tushunlikli bo'ldi va bir narsaga qo'yib ko'rg'oziz. Выставка deymiz. Al-vicdan. Жетинчи маанisi. Vicdan. Жоқ, vicdan деген qaysi bir sıfatта табу аны. Qaysi bir мүнөздө bir sıfatта табу аны. Bir sıfatка табу. Мисалы, A'zama Zeydun Amron desek. A'zama Zeydun Amron desek. Zeyd Amr daima öpközün zörbet, geyde silet, geyde eме kılıt da. A'zama Zeydun Amron, Zeyd geyde Amr daima ne kıldı? Бұл көрсе бекер ұрып жүрмін, сыйлағым тұрып көрсе ұлы адам тұрбайбы деген сөз да. A'zama Zeydun Amron деп қойылы, бірақ ең әрі бұзылда төрет. A'zama Zeydun Amron. Емне қылу? Қайсы ұлылы деген sıfat емес, бір sıfatта табу. Мұны кейде мақұл, еме қылып қостелем мүмкін да. Бұл азумадан чағытпай ба? Azim bol fail vazında. Sıfa. Bölgede azim dergilur. Bunun teskerisi de oldu misalı. Abkhala desek. Bukhuldan çoğutpay. Bukhul. Sarangdık. Abkhala Zeydun. Ne kadar? Zeyd'i ulula urmat kılıpjörsem görse sarang turbay bu deydi. Abkhaladın aran sarang kılıp koyuyor da. Sarang dep taptığımdan. Жомарт деп жүргем көрсе сараң турбайбы. Абхалтуху десем, не болуп калам? Аны мен уже кайсы бир сыфатта көрдүм, таптым болуп калды. Vicdan маанisi. Кетикпи? Көрсө сараң турбайбы деген да. Көрсө сараң турбайбы. Ахматтуху болсомчу. Ахматтуху. Ahmadtuhu wajadtuhu wa'adtuhu mahmudan. Аны чындыгында мактоого татыктадым турбай деп ойлогон. Акбартуху болсочу. Wajadtuhu vicdan деген табууга, wajadtuhu kabirun чоң деп ойлодум, чоң деп таптым, билдим деген маани камтып кетет да. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Ошол менен аф'ала вазндын маанилерин өттүк кыскача, бир-эки мисалдар менен. Аф'ала вазн, аф'ала юф'илу иф'ал. Демек ушулар сөз жаттап алып, эмне деген маани бар экен? Сайрура мааниси. Анан кийин хайнуна мааниси, сайрура бир абалдан бир абалга өзгөрүүсү. Хайнуна вакыттын келгендигин билдирет. Андан кийин кайсы маанилер бар экен? Дагы vicdan мааниси айырмасы жок. Бир этме жатасыңар деле боло берет. Бир вакытка же бир заманга киргендигин. Турабы? Бир вакытка же заман эки бирле сөз, бир вакытка же бир жерге киргендигини билдирет экен, дарлат кылат. Андан кийин изала, кетирүү, чечүү маанилери. Андан кийин тарид, көргөзүү коюу бир нерсеге. Аягындагы мааниси кайсы болду? Vicdan болду. Ойлоо, ошону деп таап, ошондой ойлоп жүргөм. Көрсө андай эмес турбай, мындай турбай деп тескерисинен билүү болот го. Жакшы. Keyinki al-babu sanis. Sani деген, al-babu sani. Emenin bir tamga koşulganlar, sülasi mazikki bir tam koşulgan 3 bab boldu. Birinci babı af'ala boldu. Ikinci babı fa'ala boldu. Baka жазып беремесиңер да? Fa'ala gettik. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.